John, Mali say John, everything is in your pile, now it's at your pile. Then iyagula le. Sibathi awushaya i-Pirates. Asayathi Pirates. Mfana uthini? Mfana uthini? Mfana uthini? Undulun. Itsheli le nto le ayidlali ke le hamba. Ana bay. Ubona imfene drive imoto igqoka straight cap izazi ifake rock idlala uTupac ifake legend Mara vile wamvula. Mfana uthini? Ngiyaqolisa cawu. Kubefu. Nyekela. Nyekela. Ngiyambona namuhle se. Sengicabanga ukushaya i-drive lapho futhi. Athi ngihambe khona. Ibhora la. Bram, nakhumbula that day lapha khani sibenye ibhola. Yeah, ngiyakhumbula. Wawubona namadoda la ethula waya ukuthi bekashaya. Athi ngabona Se, lamajita lawa ya, mara enda ngathasha kena ukuthi kude lapha ya. phela nyalo mina lapha kudinga usingafiwa. Asekho safe wona lo vele obvious, mara amadoda lawa yakade next. Mayelo umuntu endlela bamshaya ngayo mina. Mara buka yabo, lapha kudini nyala akukho safe. Nathi nje angesimana manje sambe thumen so kumele sithole iarm lesizogcina ngayo. Yenya semele uhlala endlini sophila ngokusaba phela nyalo. Lapho kushayile lapha ushayile straight. Yakusaka se. Sebo lana sikho safe la. Mina sinihamba. Seyimanje mina. Asho mina. Oh. Sehabajani se. Empeni. Hey sesuri ngiyakuzinza manje ngihleli lapho kuyabhora hey. Yeah. Yini manje kuseplan. Se mina kude la sakwetha khona tinto nje la ngiyenzako waye ngambhorekile kuse. Into like njani so mina. Hayi mina ngathi into okudliwa kumbe vele seshanga imali yabo. Mara mina ngathi ngiyakhumbula somewhere yabo ngalandasi bathi surface 2. Yeah, skipper busy. Angeke sihamba nyana. Yeah, lapha kunetitshalo nje. Ma beetroots, itila yabo mara singathola sishayele kumnandi. Yeah, iplan. Asho. Bene ngabuti benani. Bene